Kia ora everyone, ko Amelia aho. I'm Amelia and we wanted to put this video together of our Learn Māori Abroad whānau from all over the world for Te Wiki o Te Reo Māori, Māori Language Week. Kia ora and enjoy our video. Kia ora, kei a hia te reiria māua. Kia ora. E noho ana aho ki Scottsdale, Arizona. Kia ora. Kia ora. Ko Jacob tuku ingoa. Ko Aiden tuku ingoa. Ko en tuku ingoa. E noho ana. E noho ana. Mātou. Mātou. Ki hapani. Ki hapani. Tēnō. Kia ora. Kia ora e te whānau. E noho ana ahau ki Portland, Oregon. Kia ora koutou katoa e hoa mā, ko Kimberley ahau, e noho ana au ki Rārana. Kia ora, e noho ana ahau ki Montreal, Quebec, Canada. Kia ora, ko Will Kelleher ahau, e noho ana ahau I Gold Coast, Australia. Kia ora e te whānau, annyeonghaseyo. E noho ana ahau ki Korea, ki te taonga. Te amigo keiso, sarayo. Ka kite anō, annyeonghaseyo. Kia ora, e noho ana au ki Ōtautahi.